Ognurubega Kazoba ow'emyaka 65 omutura wa Kaberebere omuri Singiro district omukwezi kwa katano akagwa kinabira arikuza kunaba yahendeka aketorora ababunjo mu marwaro gatarukushana konka yaremwa kukira okusyo byatandikire kutunga obujanjabi obw'ekike kya physiotherapy mu kwa katano katunga ekizibu nagwa omu kinabiro nateraho enkugunyu nateraho omukono nateraho omutwe wena nahwamu kumara ekigaka 30 then kwanyuma kuba ntiro mu ekisiro bashanga amagufa tigaragahendekire kaba gahuriye kuya enyama nzoza n'ekizibu n'emisi ayinatira so bampa amatezi nguze physiotherapy exercises ati nkukundeta kwa katano kabanta kubasa gukora ikintu kindi ukoresha heje physiotherapy no kujanjaba ukwabashaho okurukwebwa bashaba batinje ndekire bari kujanjaba batarukuhamebaza turukereza bijumani nge chikatu konkito ntukose ngaro zitu ntukose byoma ntukose exercise mwe nito ntukwata tukunanura tukwemereza tukushitamisa rubegano mu mbarwire abari hagati ya 5 na 10 ababashaho bari kugira ngo nibatunga buri izoba barjuro mbabunji abatatendekirwe no shango umuntu yije atari kubasa kwehindura turi kumuhindura mweno kashanga no kuciriza nibaciriza mbatwaro hatito physiotherapy akarunjikayo mwenu ntumugariraho busya tumushemba tumugariraho tumwombeka hati oreba umuntu obire atari kubasa kweyamba yagaraka yayamba abandi no shanga mwene yamugire yareberwa ryo wakagari ariyo kusindika nando kumuciriza kamutamwa kamusindika kamushohoza hato shanga umuntu twamuyamba na yabatagarucire kwimuka kwiruka kugiraki konko to shanga obuntu buce nabasa kwe twari umukino yabirashesha enkora ya physiotherapy nehwera bahendekire nabo abashemeziwe abantu abutukuragura n'abemiringo minji kandi namwe na physiotherapy nayo erimo bucweka bwinji n'igishito kwasa kweta specializations haraba kushangana baragurira abana haraba kuragurira abantu abarugwire imitima haruru abakuragura abakwa bari mu ICU babatira byoma batarukubasa kwisya nabo tubakose exercises ninga physiotherapy ntuzayo tubahindura tubimusi amwe tubakose ibintu binji byo kugira umuyasha washanga ikikororo kwa abakugira ngo barure nimoni yo kashanga ikikororo kwa tiro mbifuba nabo hino kutukubata igita tukabakosa mbwenu kugira ngo tumuyambe nawo kwisyeje ntukoraga n'abana abo kugira ngo babase kugira kibayamba omwana okwe nasa kuteganisa ni burden impango ahabazire wabo tamanyire njere yo kubasa kumuhweramo so iti 20 ngezaho kuyamba abana kugira ngo babase nabo kuba kugira cyo bayamba abahangu nibajang physiotherapy no muringo gumwe ogwo kubunga ogutine kabukona ahabo ko batorukwetaga mbazgona ningo kuterwe kikato abandi nabo kabarurire misaro kushangana shanyaro kuguru ningo mukono gonka futari kugira ngo gukabire nawo go ntumaragura abatungire stroke ninga abatungire accident bakajero mu bwonko abo bono bo kuba twine munonga abo kuba babo tina mbazo gora muhe ngo gwihamu ko kushanyara nati wabuza physiotherapy kosi yona kandi akajikoro bwire buringwa nanogo ojeriro mutwe oba yatunga accident ya pichi oba bamutera mutwe ninga yagire kizimbo mbonko nawe haraba kucira kushanyara side em hatogwe nawe naija nawe tumutakosi tumunanura tumwegesa tumwihamwe no murevo ntugumantu tumushembusya mpora okuchondoza nukoreka ngo abarwire nshanjwa hariga no mu Uganda nibetago bujanja bobo konka tubarukubumanya gasha kwa Edson Chinene.